Ushaye phansi ngedolo uMthandeni Gcukamelisha umfowabo kaManqele ecela uxolo bebekade bemlindele izolo-ke laphana-ke emcimbini-ke kamkhulakelwa-ke i-defender-ke lo Maskandi Mpungose. UMthandeni-ke ukhombise okukhulu ukuzehlisa laphana-ke ebhala amazwi-ke ekhasini lakhe lakwa-Facebook-ke eveza ngokusobala-ke ukuthi besendaweni-ke yase-Eastern Cape-ke laphana-ke wagcina-ke evalelekile wangasithola-ke isikhathi sokuthi-ke akwazi ukukhava-ke ngapha-ke emcimbini bukade-ke uhlelwe le nsizwa-ke yakwaMpungose-ke laphana-ke wasethi-ke nakanjani-ke uyaxolisa wathi-ke ngokulandelayo-ke uzoqhubeka-ke aweseke lo mcimbi uma uphinda ubuya noma uba khona-ke laphana-ke abantu abaningi-ke laphana-ke bayithandile indlela uMthandeni-ke axolisa ngayo-ke la waze washo uMthandeni wathi cha iphutha-ke libe kuyena-ke laphana-ke kusho umfowabo kaManqele. Abantu abaningi-ke bashiye bathi cha uMthandeni-ke uwumuntu othi mexolisa abe namazwi athi nqampu nqampu, kodwa la uzamile ukugcizelela ngokuveza ngokusobala ukuthi cha uyalibona iphutha lakhe-ke laphana-ke njengoba eveza futhi ukuthi cha nangokuzama uba khona nomcimbi-ke uzophinda weseke-ke laphana-ke sithole ukuthi-ke abantu abaningi-ke laphana-ke abanye baze babeveza nanobufakazi-ke bokuthi ngampela-ke uMthandeni-ke bekade-ke ese-Eastern Cape njengoba ney'thombe isabalela-ke laphana-ke umshovokazi-ke enomantolwane. Lento ayisho uMthandeni-ke icace ngokusobala ukuthi cha iqiniso-ke laphana-ke esingazi-ke noma-ke lolu xolo-ke luyoyithola indaweni-ke kumkhulekela, kodwa-ke thina kwethu-ke ukuthi sikuthatha sikubeka njengoba kunjalo-ke siyisiqiniseko e-SA Media-ke ukuthi-ke muhlala khona la ekhaya uzoyithola ishisa zinjalo. Bafowethu ngiyacela kakhulu-ke ningalenzi iphutha, ngicela nisubscribe kuyona le channel-ke liphinde nilike lama video-ke sinenzela wona lokho kusibeka ethubeni lokuthi-ke mesifake ezinye iy'ndaba-ke zisheshe nizithole isashisa zinjalo. Ngicela siphinde sidibane kwezinye.